Кара сулук 84 жаштагы Маматали Аксакал колунан гүл төгүлгөн уста. Ал бир нече жылдан бери өрүктөн комуз чаап келет. Аксакал алгач өз алдынча комуз чаап көрүп, аны жасаган эмгеги белгилүү комузчулар тарабынан жакшы бааланат. Ошондон бери бул өнөрдү аркалай баштаган. Bitme cıgaç var la şimdi örük. Ben komuzu jasap alpardım. Alparsam borçmaslardım. Kırgızistan boyunca birinci orada komuzcu da. Komuzda yavaş onu jasaptırsın dedi. Boynun uzun jasasan dedi. Ongu şerskü degen bolat dedi. Onguga jakşı gelet dedi. Aram boynu kıskarağı şersküge gelet, onguga gelbeyt dedi. Alan oşondan başlayıp ketti. Маматали Аксакал ушул күнгө чейин канча комуз жасаганын эсептеген эмес. Комуз экме жана жапайы чабылып, моюну ичкерип кетет. Жалбырактары көбүлгөн жана мөмөсү бышкан кезде кыйылган өрүктүн жыгачы сомдолуп, сууга кайнатылып, ышталып чабылган комуз бекем жана добуштуу болот. Ал эми Маматали Аксакал комузду жаңгактын же өрүктүн жыгачынан жасайт. Анан чешемеден чаап, жарып, анан калганын сыймалап, баары кезек-кезегинде баардын өзүнүн ишине yarışı var. Mınanda geller gelet, mınavlar kulakın arkasını teşet. Bari özünde ceraş işleri var, mınav ölçü, defir, mınav var ya, mınandalar el olağız. Комуз устасы улуттук аспапты буйртмага чабат. Ал комуз чабуу сырларын балдарына да үйрөткөн. Бир нече шакирти да бар. Gelin çay koyayım. Hem kulağa şükür, ben baldanım жасайын dese çekeden жасайын. Bu yerde 83 sene kolum var. Anam ayrım bir kıldarlığım, bana canı seni öğret. Atamın erimden de cesapsız hep. Onu hem sen jasaysın, onu da izlep koyalım. 30'dan aşk şagir çıkardım. Ben rızkım böyle olgan yok. Benden ilanı al, 2 şagirsin, böyle güylösküsü gelmeye alabilgen. Anam ben aytdım. Özün benden ilanı al, böyle güylösküsü gelmeye aldı desem, oşol bir oğru, mehneti kendeydi. Bayağı kaçtığına kızgangan deydi, ben kızgalan deydi, güylösmeyin deydi. Güylöse vermedim. Аксакал чапкан комуздар убагында Чыңгыз Айтматов, Турдакын Усубалиев сыяктуу улуу инсандарга белек катары берилген. Азыр болсо анын комузун айтышка чыккан акындар айрым ырчылар чертип жүрөт. Аркандай азап тозуп, бактылуулук, көтөрүп көппөй чөкпөй бирдей болуп. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Бош.